ناحیه عینی دری خود را برای میزاجان باز نموده است. دوام این سالها از این مکان طبابتی صدها نفر دیدن کرده با استفاده از اصولهای عنعنوی معالجه سلامتی خود را برقرار نمودند. در حدود آسایشگاه باز یک بینای نو مورد بهره برداری قرار گرفت که شرایط بود و باش و طبابت را در این مکان باز هم بهتر گردانید. اکنون با فعالیت آغاز نمودن این بنا امکانات قبول میزاجان در آسایشگاه به 30 نفر رسانده شد. با ҳамин гуна машқу тамринҳои пагоҳи рӯзӣ оғоз мегардад ҳар рӯзи бошандагони осоишгоҳи доктор Тоирӣ. ҳар як ҷузъиёт ва ҳаракатҳо дар ин гуна тамринҳои пагоҳи рӯзӣ ба саломатии инсон алалхусус беҳбудии роҳҳои нафас, хуб шудани гардиши хун дар бадан ва обутоби мушакҳо таъсири мусбит доштааст. ин макони табобатӣ дар як мавзеи зебо ва хушбоду ҳавои деҳаи Путхини ноҳияи Айнии вилояти Суғд ҷой дорад ва ин мавқеи ҷойгиршавиаш дар зеҳни дилхоҳ нафаре ки аз ин макон дидан мекунад хотироти рангину фаромӯшношуданиро боқӣ мегузорад. осоишгоҳ аз соли 2009 фаъолият дорад, вале мавҷуд намудани шароити беҳтари будубош қаблан онро миёни мардум ба таври кофӣ машҳур нагардонида буд. имсол бошад бо саъю кӯшишҳои роҳбарияти он дар ҳудуди осоишгоҳ як бинои иборат аз утоқҳои муҷаҳҳаз бо шароити лозимаи иқомат ва табобатгирӣ сохта шуд ки дар як вақт метавонад то 30 нафарро ба таври шабонарӯзӣ ҷой кунад. аз он ҷойгиршавии худи ҳамин беҳбудистоне ки дар мавзеи бисёр ҳам зебо бишишт осо ки дар ин ҷо иқлими хеле хуб, ҳавои нағз, ҳавои тоза, гиёҳҳои кишоӣ, ба ғайр аз ин хӯрокҳои хеле ҳам бомаззае ки аз 7-8 намудҳои гиёҳҳо таркиба шуда ҳамроҳ карда мешавад истифода мебаранд ва ҳар рӯз истифода бурдани яъне нӯшобаҳо аз гиёҳҳои шифоӣ барои ҳар як беморе ки ин ҷо ворид мешаванд, ҳам барои системаи марказии асаб, ҳам барои органҳои узвиятҳои ҳозима, ҳам барои узвиятҳои нафаскашӣ, ҳам барои узвиятҳои органҳои шараёни хун ва дил хеле муфид мебошад, истифода бурда истодем. фаъолияти осоишгоҳ ҳоло танҳо дар фасли тобистон ба роҳ монда шудааст, аммо масъулин нақша доранд ки бо васеътар намудани имкониятҳои худ дари онро барои мизоҷон дар тамоми давраи сол боз нигаҳ доранд. зеро ба гуфтаи онҳо бо гузашти муҳлати начандон тӯлонӣ осоишгоҳ аллакай ба яке аз маконҳои мавриди таваҷҷӯҳи мизоҷон аз дохилу хориҷи кишвар табдил ёфтааст. В 2015 году газета «Бабушкины рецепты» вычитала статью «Райский уголок» в Айнинском районе Сагдинской области и поселок Путхин, поселок Путхин. Там сказали, есть такой райский уголок. И думал, как сюда попасть. Я и думал, самое главное здесь гостеприимство, конечно. Такое место нигде нет. Ну, есть у нас тоже. Не совсем такое Казахстана. Кокчетаво, Буровой есть. Великий такой, это самое санатория. Но там тоже не такое. дар осоишгоҳ бештар аз усулҳои анъанавии табобат ба маризон кӯмак расонида мешавад. гашту гузор дар оғӯши табиат, истифода аз обҳои дармонбахшу гиёҳҳои шифобахш ба гуфтаи табибон раванди офиятёбии беморонро метезонанд. асри 2021 тибби муосир хеле рӯ ба рушдниҳод ва муваффақиятҳое ки он имрӯз доро мебошад, онро ҳеҷ кас инкор нопазир мебошад. лекин мушоҳидаҳои пизишкон нишон медиҳанд ки на ҳамаи беморон аз муолиҷаҳои муосирии имрӯза рӯ ба офият дода метавонанд. бинобар ҳамин ташкил кардани як беҳбудистон ҳамин хел гӯем бисёр хуб мешуд ба забони тоҷикӣ. барои ман ин як чӣ гӯям навигарӣ намебошад. вақте ки ман шунидам ки ҳамин хел санатория кушода шудааст, зуд ба ин ҷо омадам ва дарде ки дар бадари қариб 1.5-2 моҳ инҷоди ман онро бо намудҳои муосири муолиҷаи хеш муолиҷа мекардам. муваффақият доро нашуд. дар ин ҷо дар давоми 2 рӯз ман онро бартараф намудам. ҳар як утоқ дар осоишгоҳ барои табобати ин ё он гурӯҳи беморон махсус гардонида шудааст ва бо тамоми шароити лозима таъмин аст. баробари роиҷ будани усулҳои анъанавии муолиҷа ҳамзамон бо дар назардошти маризӣ аз тарзу намудҳои муосири табобат низ истифода мешавад. барои ин бошад таҷҳизоти зарурии харидорӣ ва мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтааст.
جایی که ما حاضر قرار داریم اینجا کابینت فیزیوتراپی می باشد. در کابینت ما بیشتر از 15 اسباب‌های طبابتی هست که یکی از آنها رادیوالنوای تراپی حاضر من شما به نشان داده ایستادم. این تراپی هر یک کسال با نقطه درکاری با بیماریشون میمونیم. در یک سیانس ما باید که 5-6 نقطه رو ما 5 دقیقگی گذرانیم. اینچنین ما عینک داریم، عینک طبابتی. عینک طبابتی بیشتر از 15 فونکسیون دارد که اون 15 نمودی و رنگ رو دارد و این رنگ آدم رو طبابت میکند. باز ما مگنیت تراپی داریم. از سهم ضرورتش اون در آن عبارت است که مگنیت خونی ما آهن دارد. با همین مگنیت آهن رو بیشتر گردش خون رو زیادتر میکند با بیاری مگنیت. استفاده از حمام مخصوص گردانیده شده نیز میان طبابتگیرندگان این آسایشگاه خیلی معمول است. چون آنها ابراز می‌دارند تنها نیم ساعت ایستادن در داخل آن کافی است تا اینکه شخص خود را بردم و سالم احساس کند. در این حجره طبابتی آسایشگاه دکتر طاهری این تجهیزات‌های برای سلامتی ضرورت شرایط مهیا کرده شده است. البته که این تجهیزاتی که ما در اینجا استفاده می‌بریم از آلمان آورده شده است. این تکنولوژی آلمان است. این برای کسلی‌های پراستاتیت یعنی که مردانه زنانه و برای کسلی‌های مثلا میان درد، بغم درد و کسلی‌های مثلا جگر بسیار فایده کلان دارد. این تجهیزات در اینجا ما داریم تجهیزاتی این خیلی تجهیزاتی داریم که برای کسلی‌های روماتیسم یعنی که بغم دردها و کسلی‌هایی که در اینجا به مثال طبابت می‌یابند که قریب که خنکی را گذراندند. حالا در آسایشگاه 15 نفر مشغول کار می‌باشند. به طبابتگیرندگان 3 وقت خوراک گرم و اساساً پرهیزی داده شده. در وقت‌های خولگی هر گونه درس‌ها و چاره‌بینی‌های فراغتی نیز تشکیل و گذرانیده می‌شوند که این هم در زود شفایابی آنها کمک می‌کرده است. اساساً مقصد ما در اینجا آموزاندن، چون که نظر به طبابت بیماری پیشگیری بیماری آسان‌تر است و آدمان از بیماری نه از نادانی میمیرند. یعنی که ما در اینجا بغیر از اون فاکتوری که طبیعی هست یکم چیزی که انسان طبابت میکند باد هوای تازه، آب، آفتاب، حرکت، غذای سالم که ما همینجا در همین آسایشگاه یعنی شرایط تیار کردیم که استراحت کننده آماده طبابت گیرند سلامتی خودش را برقرار کنند. مردم بیماری‌های گوناگون قطعی مراجعت میکنند. بیماری‌های شش، دیل، استومهره، میده، روده، جگر، گرده و من کوشش میکنم که در اینجا آدم‌هایی که قریب که سالم باشند. وظیفه من آموزاندن که سالم باید بیمار نشود. مقصد یگانه من همین خیلی هست. майдони ҷойгиршавии осоишгоҳро ки 4 гектарро ташкил медиҳад ҳар гуна дарахтони ороишию мевадиҳанда зеб мебахшанд. ҳамчунин дар ин ҷо боғи нав бунёд шудааст ки дар солҳои наздик ҳосилдеҳ хоҳанд шуд. дар ҳудуди осоишгоҳ инчунин намудҳои гуногуни гулу буттаҳои табобатӣ низ парвариш меёбанд. масъулон дар назди худ азм гузоштанд ки оянда дар ҳудуди осоишгоҳ коргоҳ барои коркарди гиёҳҳои шифобахшро ба роҳ монанд. کتاب گنجینه بی‌بهای ذکاوت بشریت است. ما از طریق کتاب ما با گذشته انسانیت آشنایی پیدا نموده تاریخ امروزه را برای آیندگان